Kardom, Pinyada Babirta along Penili Samirani Timungpi, Nanazrita, Birtang Tonpen. Karbiang Loki 6 Sidul along Rilapen Lasso Hawar Mati isi arong along Kataria Jakong Lake, Rong Asar Henlo. Lasi Lasso TPN Ponsi Pai Kuni ni Pai Trokarni Karbi Rong Asar Ame Lapen 24 Plus Organization Atumpen Patripi Ponsi, Dipu Joysing Dole Auditorium Huralong Traditional Village Development Council Lapen Customary Law Awareness Arnisia Parmat Kapidopon. Cirok amai kapaman ponalong KRA Amepu Dharmo Singh Teron Kongchun Bang Rupen Hanse KFA Amepu Avinas Ronghang 24 Plus Organization Chief Convener Ratan Terang Convener Lipson Rongphar Silong KSA Tezpur KSA Silong Avinas Timung Lapen Bang Suri Sisose Rong Asaratum Cetong Dun Rong Asar lo kithe nai ke la apram ta nali to hara pachini lo matedi rong asar si kithe nai lo la rong jurisdiction hai kon an mala area rong phara rong pute kon an lo area kithe ma la song hai la dung le phelang ta rong asar village council pen jor je pute mat jor une la son lo la village council pen si jor nang po register ji puta rong asar village council pen register we pute la jor seta la pen register seta la village council pen la ka prek di la council tum thang tu ne hum tu ke nile tum ke hai mondor to mane hang pen ta potak pen la pen la richo tum tu ne village pen si aprang tam nang jila la pen village council pen register del lo pute hala richo tum recommend po hai recommend rong asar se ka chini nai ke problem ke rong asar jadi rong asar se chini nang po kichi tum nak pen lo ki wa rong asar se chini ji mate di dasi lung le phelang register ji pute rong asar village council pen lo lake village council pen ha putam po put pen ha council dam mo po anta la rong pen register si kithe nai lo la pen nili tum la lung le jor ji puta la rong asar pen si village council si jor nang ji nili tum ha pu ke la di nili tum se jor ji puta nili tum la aja kong do mate rong a sap so pinang ji hedi persen nili tum en bom hela 10% anke one lakh ten ke la village council apan pina strok ong pen consensing ko ra hini karbirong sara me chitong lo la bangke kaddo ka berong sarfan ni lidung pa hayat kali ni lidung la traditional village council ke chepalong ji la bangsu ni lidung ka chejong chairman dividi sia chairman la bangso chairman pen la penaria sa hoy lunut pa chimato loksi ini la ini me ke ko tarong tira rong sar dapat la di bangke por si thanji kita pinian ke la bangsuri hini bangsuri sido pini ni lidung ka chetong la bangke dividi si chairman atu man se chitong athelang lo pis tamien ni lidung ini pen abang ini tum cetal abang so TBDC long weg jepan lapen ke hala traditional village court sita meni tum cepalong weg jepan ini tum pidi pen siding podlo lapen ke bang dilang ini tum ningkana sek amai pidoji hala bang sita meni tum balan susi TBDC deng kontuji bala bang so kan tum balan susi cetan timu pen kan se amai nak sini tum bori ponji kacing room nang ko kelalo rong sar tum aphan aja kong pineng poputhak lapen ke soja kong along bang kaduk beta adi pidu nai posini lihin pen kaduk be kar beng long ra da phan chuni ring tu lahalo je kaprek adi melong 6 schedule area 5 schedule lapen 6 schedule long ke methang arona teng pen village council la bang do bom lo moi fit posini me pinianda kar beng long angkang along bang ke non la son thek long de la asi sikshidula long aron ta tok dak do hala so aron na teng bensi kado we chelang pet pen song ko rapli pen chenglok rong saratu la soja kong bang hangmop asi pinia ni bang ke la so kapachun serak ji phan si cherok tok amai mate propose a chairman atum anan hangsi itu manja ka seke bang chipi pom teng la pen ke la so putha ka bang ke kado we atok anu akar biya rat atumanta la sara tuma phan itum jakong ki pilong cerap donna de kaprek adim lo bangke development leulu lapen ke itum non la daga bangke village council traditional village council avide da jok pina na katikuk do koklo pinia nia bangke
non abang itum thek dam long lo ladak abang ke party level pen si kam claim lo party level atum abang kam claim po I don doni atum abang si plang don chot iti ting thur don chot iti lasi non ini tum long abang isi slogan ke hang do labang ke lalo party kang leawan e don doni aphan lapen ke sar kang leawan don mekaraphan pusi nitum la slogan ta itum na bang selam pon lo lapen la soteng pensi arong pusi ta menon saratum ta dampo lapen ke la soteng pensi traditional village council lapen ke village code apo thak pa implement serak je pan bang si non tum keng kam si jor pon po lapen ke la so ka ci jor lo bang ke kadu go ve kar biara ta tumanta tribal don na tumanta la so kacera ko ci to dunia pansi nilhin pensioning repon lo tum nono por ke song kora philong tum long si rong sar tum chatai da do et lo rong sar tum prek jama song tum da prek jama song tum si song kora philong ja semet pe do ke lo la song ta si karbi kar ba ka so tum ke rong sar tum se jul area song ke rong sar tum se penang chuki ke claim ke la menjeng lok bisar kidar menjeng lok penang ana ja kong ke rong sar tum se angkung pia ja kong do et sita me kar beng long otun mas council long kachari tum non det kali ke dam tang tum kachari tum do ana bang da han 1995 penta kar beng long rong sar tum farman kar bi khei tum long kupi se ja kong horama halabang nang ki dip thip la pen chini ne khangjang la ben pinier ni na claim clear do la sinona por mangke ke the kere riso e jang tum nilitum ben jenglok penang tum rong sar tum chatai long cherap che to bangsi nona por mangke karbi karba ka so rong sar tum chatai mang non mangke methang ja kong horang ke claim ke nam karbi karba ka so tum methang rong rup chuki malong kupima ke claim ke nam bisar ke ron men jenglok kupima hala hai ang to na bangke rong sar tum long ja kong jatte met pet do la pen rong sar tum ja kong phan ke pek nai la pen kelang nai ke nang sot po hala bang so jatte met pet pinia mai la pen la bang so chatai long pen jatte met pet non mangke rong sar tum chatai phan non penang tum ratari song tum non kamis lit ke than tap ke pan ke than pru ka pamang hu lo ka bidi dan non claim lang samai rong sara chatai tum abang ke non ke ka pamang hu bangi un elo la pen jaste met pen alang lit tum phan jong si non por la pu ka pamang hu pona sai si claim thurang la pu jong si alang lit tum claim pulang pulang rong sara chatai pen lit tum chatai pen jenglok non bang ke karbi pol thur pak pen song thorom party ju pin men karbi pu thur pak pen da council kachari tum han sami tum alang lit tum han sami council me free nang kokji council ja kong tameli tum alang tum kachari tum ja kong pa bob nang kokji pu tameli tum pini chisik pontang lolasi rong sar rong sar tu jakong kupi ma jasemet pet bangke alang le tuman mang la bang so jakong mang ki pinang ji laban kapa jer nei kenang sot lasi jasemet pet non ardi ki pi bangke nilum ke karbi tang ne karbi laban inglong so chatai bang tum kapang tang nei kenang sot Karbi Unemployed Youth Association Hamren Subdivision Committee sai ke claim kidam ki joy mucho jia phan prama thase piniput thot sa hem ki mi cheterek pontu kedam tang an ki hamren hiti bari malong si sa hem ki do pithir ponlo bonta songang bong kaching wai padu pontu si puthot hamren harlong jobya long si sa hem cheterek pontu Pinisa hem kimi songa me pu Robinson Hanse pena jokri bon ing tip ponsi Jamek pangcheng pon Jamek along KSA Hamren head branch me pu Timothy rong pichi tong donsi RDP don Kedam tang arni ansame Caribbean project season ben same hithi banong sidolo office same ki dudam kostu pena jok same kenan siksak dolo rasiladak itum lamang sohem kang kupon ke itum ka dowe rada tum pen itum Caribbean project nanu se kenkama chiyor thui phansi kapa frank bonji phansi nili present him semini ninjelo asiri itum langso Caribbean long odang itum oreng warsai kelong le pin anastum dolo office amil hai kachidan bonji arona teng pen itum ka chefil tuthagi lahai sami itum ifrang kenkam ka chiyor thi phansi itum mathabon kadowe phansame itum mathabon na pasi nili nam theran sing ton ko Nizam Karbiang long Hamren rong hidia long Paikuni ni Pai pho ani aperture sia song atum pen joining kam 6 sidur awareness program kapidopona birta kat news sa hemalo birta nangle Hamren rong hidi PS amepu bidya inghi pen kachipahim pupon amayalong alhisar paman pen aperture sia mepu jai kathar IAS retired chetongdun Lapen Alhiaman pen APHRC spokesperson Angtong Ingti Kathar, Organization Secretary Kursing Timung, Recording Secretary Sir Montiso, Hamren MSC Constituency Committee Ame Pumuniram Teron, Lapen Hamren APHRC BD Sir, Deben Bepen Chenglok Penang Anatum Chetongdun. Ini penjara tak sini nak pojo, dia lang letum ke DGP kali lo, nasi ini penjara letum APHRC long, lem rabab.
tum sai dit lo Laso amai along BJP asong along kachirap dun don nar ke patum amithang asong pen COC APHRC asong along kachingbe dun abirta rebdun long Lapen laso amai along songja ronghang ahin pen APHRC aphan panong si lun tame parjubon Nan malam sopor aphan birta mo inton iksina It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Garbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mopil putat birta long wangthulo West Karbi Anglong Meghalaya ahoy dai sap am ia mandalia long Phong Thom Center Presbyterian Risonim so ame kapangcheng Surihini ra inkoresi anikana farman phaikuni ni phai pho ani pen ni phai troxy ani an ni thoma baha kurusar Philip Hanse pen kachipain pupon amaya long pro pastor Manik Santaro pen Jumesen pen arna malam bak pongsi ke chengsi amai aja mek pajut pon Sami Jimili kam sapi ang ipaswek Apela bang somay hodil itong Labang so amai lake Karbi Anglong lapen dima haso adang antame delegate satum chetong don pen aprang anat ke mesen ke kam kachi Georgia phan akaprek alam kachi than padoponji Pinia da babirta bangla ponsi kangton iklo domi thakme kurwang thu